Nia Pangli, keluarga Lutek Pangli, keluarga Risma Pangli, keluarga Andre Pangli, keluarga Chelsea Pangli, keluarga Adi Pangli, keluarga Guling Pangli, keluarga Manis Pangli, keluarga Joren Laumai Makale, keluarga Pak Lia Tagari Rantepau, keluarga Arga Pangli, keluarga Alpa Pangli, keluarga Rifan Pangli, Sitaruna, keluarga Pak Rensa Jayapura, keluarga Nono Makale, keluarga Pak Pinsa Jayapura, keluarga Pak Anti Jayapura, keluarga Pak Juan Jayapura, keluarga Pak Audi Jaya Merauke, keluarga Ria Merauke, keluarga Donna keluarga Ria Merauke, keluarga Pak Donna Merauke, keluarga Pak Elo Merauke, keluarga Ria Pali, Sitaruna, keluarga Pak Andi Timika, keluarga Pak Meta Tanah Merah, keluarga Pak Anugrah Pangli, keluarga Pak Jetro Wamena, keluarga Pak Jason Jaden Wamena, keluarga Pak Kaca Wamena, keluarga Pak Kiren Jayapura, Sidaruna Pak, keluarga Pak Risma Pangli, keluarga Pungsika Pangli, keluarga Pungwindi Pangli, keluarga Kris Pangli, keluarga Anti Pangli, keluarga Elpin Pangli, Pak Yesil Pangli, Riki Mambaya Dayamai Pangli, Siadene Melona Wamena, keluarga Tesan Pangli, Pung Sumarre Pangli, Pak Kristan Jayapura, keluarga Tesan Pangli, Pak Arga Pangli Sitaruna, Siadene Payuk Siguntu Solo, Nenek Payuk Tandu Lembang Siguntu Solo, Sitaruna, Nek Palayuk Tandu Lembang Solo Siguntu, Siadene Lia Garombong Makale, Bapak Tino Ariang Makale, Bapak Tambaru Daya Domai Pangala, Bapak Sampe Pangala, Siadine Selin Pangala, Mama Tony Makassar, Bapak Angel Bamba Kadundung, keluarga almarhum Tok Bunu Diong Mai Rebon, siapa Parunga Nebatu Nene Franky Mangkutana, Baki Nesesa Kanuruan Pamparamde, Bapak Tangke Batu Daniel Parinding Jomai Manado, Baki Nesempa Totalang, Baki kedua Batu Sene Maraun Malambe, Baki kedua Batu Maraun Malambe, Baki sampai Maluang to Ambayang, Baki Timbang to Mala Patua, Nenek Melda Salu Sarre, Bapak Sanda Sorwako, Bapak Erik Meeting Power Inding Batu, Siapa Penguyos Laumai Sangala, Siade Karito Laumai Sangala, Siade Palen Sangala, Siade Podi Sangala, Batine Dolo Bungin Orpatom Bilayu Angin Angin, keluarga Perandapakan sampai Mayangin Angin, keluarga almarhum Perandapakan Angin Angin, Indo Sundai Rantepau Rante Pasele, keluarga Ramsi Batu Titi Laumai Sangala, keluarga Ramsi Titi Sangala, Bapak Rex Panggalo Yomai Wamena, Sitaruna Bapak Insinyur Kostas S. Pirana Bengkenek Manggamo, keluarga almarhum, keluarga Desetoban Torrodatu Pao, Batine Uran Samsopai, Pongika Yomai Wamena, Pongika Wamena, Siadine Inggi Kalumpang Balusu, Ponginggi Kalumpang Balusu, Kara Yalimo, Bapak Arga Mangali Wamena, Bapak Bangga Kamu Wamena,
Bapak Evi Wamena, Bapak Evi Wamena, Senene Jo Kadundung, Bapak Kavin Wamena, Nene Arya Alang-alang, Bapak Dikita Alang-alang Kanuruan Sitaruna, Batine Tanda Ria Kanuruan, Mama Katutung Kadundung, Senene Sera Kadundung, Senene Melona Wamena, Papa Kevin Wamena, Papa Arthur Wamena Papua, Ne Kiral Papa Resti Wamena, Senene Irfan Laumai Makale, Mika Dua Lolo Wamena, Tian Pongkembar Elim Wamena, keluarga Batine Rubak Ria Kanuruan, Batine Pare Salusarre, Batine Pare Salusarre, Sianene Pino Wamena, Sitaruna pa. Anak Dokarre Diomai Bokin, Sianene Milka, More Buntu, Sambua, Sianene Asi Palopo, Papa Rahel Palopo, Papa Reni Bebo Sangala, Papa Lani Bebo Sangala, Papa Rio Bebo Sangala, Bati almarhum Emran Tetaruk Pasele, Bati Ne Sulle Buntu Maruang, Papa Rani Buntu Maruang, Bati Ne Tampang Buntu Maruang, keluarga Papa Cio Wamena, keluarga almarhum Ne Asa Buntu Lampio, keluarga Papa Gio Jayapura, Papa Jein Yalimo Papua, Batu Daya Maisadan, Papa Rian Daya Mai Balusu, Senene Bayu Daya Mai Balusu, Mama Rilka Arung Pala, Mama Rilla Arung Pala, Pare-pare, Si Taruna, Taruh Bulawan na Puang Balusu, Rantewai Daya Mai Balusu, Pulio Tagari Balusu, Senene Putri Yang Mai Palopo, Julius Patalianan Makassar, Senene Sakri Lau Mai Sangalak, Sianene Manis Pangli, Papa Risma Pangli, Ne Risma Pangli, Nene Bram Patengko Menggendek, Bati almarhum Kendek Pakan Patengko Menggendek, Siapa Pak Indah Makassar, keluarga Anti Jayapura, keluarga Pak Elo Merauke, keluarga Ne Tesan Pangli, keluarga Ne Lute Pangli, keluarga Ne Ria Merauke, Riki Mambaya juga Papua, Pung Sumarre Pangli, Pak Arga Pangli Paria, keluarga Pak Audi Merauke, keluarga Netris Pangli Palawa, Pak Kristan Jayapura, keluarga Netesan Pangli, keluarga Pak Jun Jayapura, Bapak Rensa Jayapura, Bapak Kansa Wamena, Siane Dioren Makale, Siane Rapa Makassar, Bapak Jaden Wamena, Dr. Julius Patalianan Makassar, keluarga Eki Rantewai Balusu, Sianene Putri Diomai Palopo, keluarga almarhum Rizal Pulio Tagari Balusu, anak Do Pangkung Tandung Labo, keluarga almarhum anak Siagadi Tandung Labo, Sia Mama Luis Lamai Tandung Labo, Siabing Tandung Labo, Sia Mama Ira Tandung Labo, Papa Nari Tandung Labo, Pendeta Oktalina Pung Mane Steha Maruang, Sianene Kelsa Bamba Kadundung, Ne Tage Buntu, Siane Matan Batu Neseti, Banwa Iring Maruang, Pung Ketlin Pangli, Bapak Surya Wamena, Sitaruna, ya Bapak Anedi Wamena, Bapak Wisa Wamena, Bangga Tamu Wamena, Bapak Angga Mangali dari tadi ia mau tu rombongan agama mai payah dari Pak tapi tabang ni mai tapi sangi tama.
Dan bain de na seorang keluarga la komintu la kunna lain dia na maruang lain dia na kadundung lain dia dan na may maruang sambalin na may karambe tadongkon na salu iate lain de kadundung to iato lalu reke maruang iato lalu tama salu ya toh lalu liang karambe ya toh lalu liang tadongkon pada alami padang karak-karak sisa mabodok mi pokinal leda kok kurang semangat.
lumpapa di Purante Kalua di petandung sia-sia. Enona Pujaden Wamena Umpatu Pupa Chelsea Jaden Enona keluarga Pak Jun Jawa Jayapura Umpatu Pupa Chelsea. Pak Elo Maroke Umpatu Pupa Chelsea. Enona keluarga Pak Audi Maroke Umpatu Pupa Chelsea. Enona Pak Noah Makassar Umpatu Pupa Chelsea. Enona keluarga Pak Anditi Jayapura Papua Umpatu Pupa Chelsea. Enona Niki Mamaya Nuga Papua Umpatu Pupa Chelsea. Enona Neria Eroke Umpatu Pupa Chelsea. Enona de Arga Pangali Radia Umpatu Pupa Chelsea. Enona keluarga Desan Pangali Raria Umpatu Pupa Chelsea. Pupa Chelsea Raria. Enona keluarga Delute Pangali Raria Umpatu Pupa Chelsea. Enona Bati Dekadua Batu Nesamba Lamai Malambe Umpatu Petua 1. Minatenone Enona Pongsumarre Dami Pangali Raria Umpatu Pupa Chelsea. Enona Paparia Indah Tosemba Umpatu Petua 2. Dan penyetor pemerintah soal nomor 1 ya. Enona Paparia Umpatu Petua 1. Enona Pongkadundung Indah Kadundung Umpatu Papa Madi Sola Siluna. Indah Terote Lotong Bokona Nenena Chelsea Yo memang kasa Umpatu Chelsea Soladina. Enona Nedioren Makale Umpatu Pupa Chelsea. Atau pira-pira payung patak tang payung mai ewa lagi sangai. Minda Terote Enona Nerapa Makassar Umpatu Pupa Chelsea. Minda Terote Enona Pupa Kansa Wamena Umpatu Pupa Chelsea. Minda Terote Enona Pupa Rensa Jayapura Umpatu Pupa Chelsea. Wena keluarga Netesen Damai Pangali Ralia
umpati papa Chelsea. Minda baite, baina keluarkan Chris. Nabi pangli Nadia, umpati papa Chelsea. Minda baite, baina keluarga DJ Toban. Nama sambal metor ragatu pao umpati papa Chelsea sola suluna baina papa Christian do Jayapura umpati papa Chelsea dan pergi kita dulu baina nek Selin do Pangala umpati papa Ria baina baina papa Sampe do Pangala umpati papa Ria. Indah baina Bapak Tambaru, damai Pengala, umpat Bapak Ria. Ya tu latas Pak Kadang tu petua Bapak Lia Pak tu naik kepala, na Bapak Ebit, na Bapak baina Bapak Luis, damai Tanungamo, umpat tu Bapak Putri. Indah baina Bapak Ali, damai Tanungamo, umpat Bapak Putri. Minda baina Ibuan, damai Tanungamo, umpat Bapak Putri. Mama Ira damai Tanungamo, umpat Bapak Putri. Oh, minda baina Lebram, damai Padai Komen Kenek, umpat Ketua Umum. Baina mati Desember Kotalan Bupati Ketua 1. Indah baina mati naik kedua kami Maruan Batu Limaram kami Malambe Bupati Ketua 1 Batu Wilsa baina Bati almarhum Kendek Pakan Padai Komen Kendek Bupati Ketua Umum. Indah baina keluarga Nepalayu Tandu Lembang Domai Solo Umpatu Bapak Madi baina keluarga Nepalayu Tandu Lembang Domai Solo Sukutu Umpatu Ketua 1 rasa kau. Indah baina keluarga Chris Nami Bali Radia umpat Bapak Chelsea. Indah baina Nana Risma Nami Bali umpat Bapak Chelsea. Indah baina Bapak Risma Nami Bali umpat Bapak Chelsea. Indah baina Nek Manis Nami Bali Radia umpat Bapak Chelsea. Nah, hukum kenapa taruh ini? Kita le tong mekatabe roko sudah karana gayang mak dan temai sarapan mak parang-parang tumarasan pa sudah karana diong balaran nampak naranti kalua rantian tuyuna tandung kalonaran kumua nakua kadang nampak rapuan lalangan pakan mangaku kumbak mangure tanda tinaran lama sosoran renge lamen palak patumali lako kita masola nasam belana dikuadin ni amani surongan sepu turun kairi diong balaran nampak ini mani temai taduan sapa nisung makam dio santung diong rantean tuyu pakapa temai bayanan wai lasu jemai turuan indo lantai tondo kulit dui pak rapuan keden ditanggung pepadisu balaran nampak tanggung peuna rantean tuyu nakuah kadana pak rapuan dak dingkak taban ni madiong batang dak takang kanan ni maloina sama dina nakuha mintu nakatang palandiran makalima nakatang maupuran kita molong pasipatu ipatu borong na sorokalo kadaanna belana membelakan kisan itu yang kan kipelelei kumuha pantaranak naki pandai paliuk pangloloan naki tak dong kaisanan taruh
Katuriang lagi pare-pare nangka lolo sumanik na pas sasaran tuyu. Kita mau lampasi patu ipatu borongna sola kalau kadangna angga katang pelambiran maka limana katang mau pura. Nadi kualangan bigi tangla pondok parelean tangla bangaras sangka beda nainang tempong padene tato maituran todolota tontong silolo ambating ra dan si dendeng Mario keden isang lindo susinna temai sangka kabutuhan kula alukna rampe matampu nakua kadang napak rapuan inde padang di kadundung inde tongkonan tok semba kumua katongkonan ta masolanasan kamarintinan ta angga mairi kitimang dikka makbulo sang lampa kiran ema ao otang kelesoan tatulak langan nipuang titanan tallu teda oto samba batu patoko na iya moralaw pasirundunan buloy na sundul lang alolok na upo pendaunan na nako kenako mangka ke mangka na upo katongkonan talang alolok na talubok korlalanta tumete pa gulinganta tontong tumiraputan lang tumemponan nao lamang ando sang ulene ng ampuang titanan talo den na upa antaram potang tito dolentek tututang ties so kambuto lako bangon banuan tadiwa kadoro atata naupa ke upa ta si bayolindo lako tutun na lalang diwa sadangan kurapak na bento tuwal lipo tontong kila si terapian petawa mamme pelatek sanda barasa tanda tasing na kumuha manda ki isang kutubanne bintin sang buki amburan susi ito na nene di po nene kumuha misa kada di potuo pantan kada di pomate rokko tangto pedaunta diong tang maratoy bombang tatontong sang dunduan pindan sang timburan gori-gori kikuhalalangan mo kasang lau eran kendek sang tam kepelalan kikambio santong pak gantiananta siturutuinan latanay umpator romadatu kamarintinan. Ya betul kamarintinan na syadenia damai pangli kamarintinan na syadenia damai ria kamarintinan na syadenia risma damai ria kamarintinan na syadenia andre damai ria kamarintinan na syadenia Chelsea damai ria kamarintinan na syadenia adi damai ria kamarintinan na syadenia guru damai ria kamarintinan na syadenia sore romit padang ritang dan manglemak kalen kamarintinan na siapa dia lamai tagari rantepau kamarintinan na syadenia harga damai padang ri panggi ria kamarintinan na syadenia apa damai ria kamarintinan na siapa Pak Rifan damai ria kamarintinan na siapa Pak Rensa Jumain Jayapura kamarintinan na siapa Nono Lima Kale kamarintinan na siapa Kinsya Jumain Jayapura kamarintinan na siapa Anti Jayapura kamarintinan na siapa Juan Jumain Jayapura kamarintinan na siapa Audi Jumain Merauke kamarintinan na Seneria Jumain Merauke kamarintinan na siapa Dona Jumain Merauke kamarintinan na siapa Elo Jumain Merauke kamarintinan na Seneria Jumain Merauke kamarintinan na siapa Andi Jumain Tingka kamarintinan na siapa Meta Jumain Tanah Merah kamarintinan na siapa Anugrah Jumain Panggiria kamarintinan na siapa Jetro Wamena kamarintinan na siapa Caden Jumain Wamena kamarintinan na siapa Kansya Jumain Wamena kamarintinan na siapa Kiren Jumain Jayapura kamarintinan na siapa Risma damai Pangliria kamarintinan na siapa Musika damai Pangliria kamarintinan na siapa Mawindi damai Pangliria kamarintinan na siapa Nekis damai Pangli Kalawa kamarintinan na siapa Anti damai Pangli kamarintinan na siapa Kumla siap Kelvin Pong Kelvin damai Pangli kamarintinan siapa Yesil damai Pangliria
kamarintiran na Ricky Mambaya kami Panggiria, kamarintiran na Jane Melona Wamena, kamarintiran na keluarga ne Tesan Panggiria, kamarintiran na kong Sumare Dami Padang Liria, kamarintiran na kong Kristan Joni Jayapura, kamarintiran na Tesan dari Panggiria, kamarintiran na siapa ada dari Panggiria. Mintu na to rampotong kontonen cuma kira masih mempat mali lako pengsensi lalangan ki lantang VIP na alang ge na lantang 100 tahun jumpa saya lako 150 kamarin tinana siapa Pak Noah Jome Mengkasa kenapa kau teman-teman Pak Mali atau sepuluh Chelsea latang ki lampatan lagi kakang punang langan alangge na VIP na lantang 100 tahun 152 kamarintinana Pak Andi Jumjaya Pula kamarintinana Pak Elong Jumjaya Merauke kamarintinana Indonesia kamarintiran Indonesia kamarintiran media kamarintiran Riki Mambaya kamarintiran Sumatera kamarintiran Pak Aga kamarintiran Pak Audi kamarintiran Nekis kamarintiran Pak Kristan kamarintiran Netesa kamarintiran Pak Jun kamarintiran Neresa kamarintiran Nekansa kamarintiran Nediore kamarintiran Nerapa kamarintiran Nejaren kamarintiran Dr. Julius Patandian. Nah, kamarintiran Nenek Putri Mempat mari lakon yayasan Lantun kita melantang Kenapa dibilang kisah yayasan Soalnya Pak Dr. Julius Patandian niat kaya bisa rampotong temen itu mempat mari kakesia Bapak Chelsea lalang di lantang VIP alangge lantang 100 tahun tua na 152 kamarintiran Nenek Rizal membantu lako siana yayasan lalangan ki damai barusu lalangan ki dengan perubahan ki siana yayasan kamarintiran anak ini mohon maaf anak dokter Tangkuka atau dari Tanulako rampok kelompok teman-teman berkemari atau Bapak Putri lampat aru kita kelompok nata atau kinan Nepal Bangki siapa Bapak Putri kamarintiran almarhum Sarumpang Rante ramai bau sangat rampok kelompok teman-teman berkemari atau siapa yang bisa lalangan ki lantang VIP na alang B na lantang muranan saya kasih kamarintiran anak Asia gadi lamatan laku mempat mari lako siapa putri lampat aruti terkomponenta lako pinan berjuang siapa putri kamarintiran nasi mamawis jomitan laku mempat mari lako siapa putri lampat aruti terkomponenta kamarintiran guru inan berjuang siapa putri kamarintiran nasi lamitan dulu rampok teman-teman mari laku si Bapak Putri lampatan nanti kamarintiran laku belakang berjuang siapa Bapak Putri kamarintiran siapa Maira lamitan dulu mempat mari laku si Bapak Putri lampatan kita kompon laku binan berjuang siapa Bapak Putri kamarintiran Bapak Ali lamitan dulu mempat mari laku
sepak putri lapa taruh di kamar pimpinan laku pimpinan berbagi sia bapak putri kamar pimpinan pendeta Oktarina pengane tidak dari malam tuh menolong lalangan ki inan nomor tanu secara nomor 5 kamar pimpinan sia nelsa kami gambar dulu empat kali laku sia dengan juson lalangan ki lantang tanung prong sera sera ko 52 kamar pimpinan siang tadi jumlah itu turun dua lalangan ki inan nomor tanung sera ko 52 kamar pimpinan saya makan Pak Des di SED lamai padang Banu ini maluang turun makikra masih rampung itu satu lah taman ingin nomor tanung sel kolima kamar indirana kongken ketri dari pangi rampung kongkong kemudian turun makikra masih lapor Chelsea lalangan ITB maalan je kamar indirana Bapak Surya Jimewamena rampung kongkong kemudian mempat nalik laku sepak alusa lalangan di alam bena VIP kamar pimpinan netral roh dipateng komingken rampung itu lalangan di VIP kamar pimpinan batin almarhum eken dipakal roh dipateng komingken tuh dengan lalangan di VIP kamar pimpinan masih sakri langsung apa tuh mempat lagi laku yang tidak bisa lalangan ke alam bena VIP kamar pimpinan masih manis damai pada pangi rampok untuk teman-teman rampol mempat lagi laku yang Chelsea lalangan IVB dan alamnya kamar pimpinan sepak alisma dari pangi mempat lagi laku sepak Chelsea lalangan di alam na IVB kamar pimpinan sederisma dari pangi mempat lagi laku sepak Chelsea lalangan IVB na alamnya kamar pimpinan dokter Yusuf Patagian dari Makassar mempat lagi laku dari Ersan kamar pimpinan nasional Putri Jombang Papua Turapol Hongkong makin ramas mempat lagi laku dari Ersan tempat taruh di komponenta laku pimpinan senjata komponenta keluarga almarhum Nerisa kami pemilu tagari langsung tanpa kongkong kemudian itu makin ramas laku dari Ersan lalangan keinginan atau belum bisa biasa karena kemudiannya kamar pimpinan tak bilang pulang dijumpa damai padang riba rampok kongkong kemudian itu makin masih lagi senantiasa lalangan IVM karena kemudiannya siang baik dijumpa damai padang riba rampok kongkong kemudian itu makin masih lagi sepakat Papa Tito tadi laku Papa Tito tanpa taruh kakong penanta laku binan ampun belum siapa Papa Tito kakong penanta Papa Liang ujumba dan pada liwan rampol kongkong kementutu cuma kita masih laku Papa Tito tanpa taruh kakong penanta laku binan ampun belum siapa Papa Tito kamar ini siapa Papa Jomai Papua Dulu dan sadar rampok kongkong kementerian mempat naik laku sepak alisa lalangan di alam diri nah dia itu kamar ini bisa keluarga Papa Bro Jomai Jaya Pula rampok kongkong kementerian mempat naik laku sepak alisa lalangan di alam diri nah dia itu kamar ini keluarga almarhum Niasa Jomai buntu lampio mempat naik laku siapa Pak bisa Bapak Ulsa lampat taruh di kantong penantalan alam bena kamar ini dengan siapa Pak Cio Jomai Wamena mempat naik itu cuma kita masih laku Bapak Ulsa lalangan di alam bena dia kamar ini dengan siapa tampang
damai cuma doang turut mengenai latang lantang tahu saya perlu kamar di mana kaki saya sudah damai maruang turut mengenai bisa kedua satu datang lantang tahu saya perlu 5 kamar pimpinan Papa Fani damai maruang turut mengenai satu lantang tahu saya perlu kamar pimpinan bagi almarhum rantai tak damai pasir tutun itu satu latama ki lantang tahu saya kelima kamar pimpinan Bapak Lanti jong di Sangawa rampok kolor itu 4 kali laku siam dia bisa lalangan ki alang di nabi adi kamar pimpinan Bapak Rio kami di Sangawa 4 kali laku siam dia bisa lalangan ki alang di nabi adi kamar pimpinan nasi dari nikah sama lima ngolin sambua turun itu dua lah tamaki lantang talu nah 5 kamar pimpinan siapa pak re sama lima lamai Depok Sangawa 4 kali laku siam dia bisa lalangan ki alang de nanti ini kamar pimpinan siapa nikah sama lima ngolin sambua turun itu asal lah tamaki lantang talu saya laku 5 kamar pimpinan dari Jongi Paropo 4 kali laku Adianto laku taruh di kantong kunangka laku kinan belum Adianto kamar pimpinan dari Asi Jongi Paropo tutung itu 2 lalangan ki inan taruh saya laku 5 kamar pimpinan anak Dok Kade Jongi Bokim 4 kali laku Pungtogi lambat taruh tri kamar pimpinan laku jinan nak berpulang di Pongtong kamar pimpinan baki nih tanda lamedia kan ulang lambat taruh di kantong pengantar kamar tu netwa lambat taruh di kantong pengantar laku lantang taruh saya kelima kamar pimpinan mama kaki menginjakan ini 4 kali laku Bapak Sulson Mbak Nathan latama kilantang menurut saya laku 52 kamar pimpinan Nesela ini kan 4 kali laku Pengcalsi latama kilantang menurut 100 tahun saya laku 152 kamar pimpinan Nelona Jongi Wamena 4 kali laku Pengcalsi lalangan kialangge Nafi Edi kamar pimpinan Papa Kevin Jongi Wamena 4 kali laku penguisa lalangan ki elangge nanti ini kamar pimpinan Papa Arthur Jongi Wamena Papua 4 kali laku penjelsi lalangan ki elangge nanti ini kamar pimpinan Nekira Papa Resti Jongi Wamena 4 kali laku penjelsi lalangan ki elangge nanti ini kamar pimpinan Nenek Ivan lo menakal 4 kali laku Marcel batu tertambah lampat taruh di kantong pengantar laku Nenek Marcel tuinan aku dibilang sia Nenek Marcel kamar pimpinan Mika 2 loro Elin Wamena 4 kali laku sepak Chelsea lalangan ki alangge selako tiari kamar pimpinan diam pong kembang Eli Wamena 4 kali laku Papa Chelsea lalangan ki VFI na alang G kamar pimpinan keluarga batiknya lo main padang memberikan minuman dia turutnya 2 lah tamat kilantang tahun saya ke-5 kamar pimpinan batiknya paling lamai satu saja rampung itu 1 lalangan ki lantang tahun saya ke-5 kamar pimpinan baki daripada lamai satu saja rampung itu 1 latang ki lantang tahun saya ke-5 kamar pimpinan dari tidur Jongi Wamena 4 kali tak membatasi lalangan ki alangge nalatang 142 155
Kamarintinan papan kita om jalan penurunan rampung itu kataru kita komponen kamaratan tahu saya perlu gitu. Kamarintinan ada alia om jalan rampung itu om pertama kita tahu saya perlu. Kamarintinan papa kami coba wamen dengan 4 kali lalu papa Chelsea lapangan tiaran Yesus atau VIP. Kamarintinan ada itu dengan dulu dengan pengali atau siapa pasison lalangan kilatan talung saya rumah kedua Kamarintinan nemunan pamisal sampai itu medua tempat taruh kita komponen tama langkang talung saya rumah Pati orang selalu sopan rampo medua lula bainan to medua sitarona pomika wabena mem ramah rendena tero mem patura ko papa na Chelsea lula ko kilantang na papa na Chelsea pomika wabena mem patura ko papa na Wilsa lula ko kilantang na papa na Wilsa nene ini kanumpang balusu mem patura ko papa na Wilsa lula ko lantang na papa na Wilsa pominggi kalumpang balusu mem patura ko papa na Wilsa lula ko lantang na papa na Wilsa Kara yo mai yalimo Papua mempatur ko papa na Wilsa lula ko lantang na papa na Wilsa Bapak Arga Mangali Wamena Papua mempatur ko papa na Wilsa lalu langan di PNP sidaruna Bapak bangga kamu Wamena mempatur ko papa na Chelsea lula ko 132 saya ko 152 Bapak Evi, Bapak na Evi, wamena mempatur ko Papa Wensi, lula ko anan sana ko dumupulong kasera sitaruna Bapak Evi, Bapak na Evi, wamena mempatur ko Papa Chelsea, lula ko 132, saya ko 152, keluarga DC Toban, Torroga Tupao, mempatur ko Papa Chelsea, sola sinugna lula ko VIP. Sitaruna keluarga almarhum Koba Patabang, Tomalam de Pau, Umpatu Petua 1, Lulako VIP. Sitaruna Bapak Insinyur Kosmas Espirana, Lau Mailingen, Mempatu Lako Petua 1, waktu CNN Wilsa. Lula ko VIP bati ini sesa siapa ini sesa inde kanuruan pampalande rampo metua 2 lula ko inan to metua papa tangke Daniel Parinding yomay manado mempato ko papa namadi lula ko anam pronan tallo sara ko karwa pronan kasera bati ini sempa bati sene sempa total umpatu metua 1 lula ko inan na tometua 1 batine kedua waktu sene maraun malambe umpatu ketua 1 lula koki inan na tometua batine kedua waktu sene maraun malambe marin denam telung umpatu ketua 1 lula koki inan na tometua batine sampai maruang to ambang umpatu ketua 2 lula koki inan na tometua Pati sene timbang tomala umpatu ketua luna ko ng pronan kasera saya ko karwo pronan kasera Nenek Melda salu sare umpatu ketua luna ko kiinan to ketua papa na sanda sorwako mempatu na ko nani luna ko kiinan na nani papa Erik meeting papa na Erik meeting pao rini batu umpatu ketua 1 lulakoy nang natuloy-tuwa punguyos sangat mempatu ko papa na Wilsa lulakoy nang papa na Wilsa sa Nene Carito la umay sangat mempatu ko papa na Wilsa lulakoy lantang na papa na Wilsa sa Nene na Palen la umay sangat mempatu ko papa Wilsa lulakoy lantang na papa na Wilsa Nene Pani sangat mempatu ko papa Wilsa lulakoy lantang na papa Wilsa batine dolo Bungin mempatu ko petua 2 luna ko kiinan na tometua 2 Orpa Tombilayu ayinain mempatu ko papa Julson bak tunatan luna ko talong kasera saya ko 52 sitaruna keluarga almarhum Peran Napakan
keluarga almarhum P. Randapakan angin-angin mempatu lako papana Chelsea lulako 132 salako 152 keluarga almarhum P. Randapakan keluarga almarhum P. Randapakan angin-angin mempatu lako papana Wilsa lulako 6 salako 20 kasera sitaruna Indo Sundai Rante Pao Rante Basele mempatu lako papana Putri lulako lantangan papana Putri keluarga Ramsi Batu Titi lau mai sangala mempatu lako papana Wilsa lulako lantangan papana Wilsa keluarga Ramsi Batu Titi sangala mempatu lulako na papana Chelsea lulako lantangan papana Chelsea Papa Rex Pangalo wamena mempatu lako papana Chelsea Rampo mana denantero lulako 162 lako 152 Papa Narunga Baktu si nenek na Frankie Mangkotana mempatu lako nenek Madi lulako ki inana nenek na Madi keluarga almarhum Tok Gunu yung may Rembon mempatu lako Bati si nenek Sampe lulako 150 kasera saya lako 165 Papa Angel Bamba Kadundung mempatu lako Papa Jul Soba Tunatan lulako 30 kasera saya lako 52 Mama Tomi siapa Mama Tomi Makassar mempatu lako Papa Jul Soba Tunatan lulako 30 kasera saya lako 52 Serene Selim nenek na Selim Domai Pangala mempatu lako Papa Ria lulako lantang na Papa Naria Papa na Sampe Sangala Pangala mempatu lako Papa Naria lulako lantang na Papa Naria Bapak Tambaru Domai Pangala mempatu lako Papa Naria lulako lantang na Papa Naria siapa Papa Natino Aria Magale mempatu lako Papa Nalia lulako lantang na Papa Nalia senene Nalia Domai Garompong Magale mempatu lako Papa Nalia lulako lantang na Papa Nalia siane Batina Nek Palayu Tanlu Lembang Batina Nek Palayu Tanlu Lembang Siguntu Solo mempatu lako Papa Namadi lulako 62 salako tanlu karo plonan kasera sitaru VIP sitaruna siane Palayu Tanlu Lembang Solo Siguntu Rampo Umpatu Petua 1 lulako kiinan Tometua sitaru VIP sitaruna pa siapa Marilla Arung Pala Mama Narilla Arung Pala yung may pare-pare umpatu petua lulako di inan Tometua na VIP jadi kini tamatan kita nulen tamatan lingaduan tatang masih sebali darak tama karangan pasti luanta sangar rata bepatuan tanda putunta tarampo mang menyetom konang kara pandung paulelean tapasi kitanan di waktu tapakalolo